Menta kamit hakapor katwe sipawa ke Manchester City ke sekun persya ya ke bodo klim haka Champion League. Bat kum juru ke Arsenal persya ke Inter Milan hakapor sibaji siteng menta ke siteng mit. Bat kum juru ke Real Madrid kan sekun persya ya ke tim na ke Ligue 1 kataya ke Monaco hakapor sibaji siteng. Bat hadu menta na ke ndrusin nilekaya ke Champion League kabadon haklidu hakamiji kenypon kadai ke Arsenal kabalayo hadu kat prapon hakaba ke Arsenal nakin drusin yilekai klajob baro drusin bud baar ke Bayern Munich kabalayo kur kat sanpon nakin drusin yilekai nang ta ke PSG kat laipon ke Manchester City kat laipon ke Atalanta kat laipon ke Inter kat arpon ke Real Madrid kat arpon ke Atletico Madrid kat arpon, ke Liverpool kat arpon. Kat bahadu mentah ke Barcelona kadang yok tang si propon nakin rusen nilikai haka Champion League. Haka bah salah syai kemit ke Barcelona kan sekun persya ya ke Slavia Praha. Te mentah kemit kan sadai ke sin ke bah new sin mi madan na kemta ke Arsenal haka Champion League. Lah hatokan lan ban penlim ke Inter Milan. Batada ke Arsenal kan laban penlim sai ke Inter menta kemit. Kata kemut nak nyusin mi madan haka Champion League keempat mat 6 rem watang sindru. Titungan sepet kaya ke jingilakai menta kemit haka Champion League mano ban job mano ban lim. Haka raw ke bah new. Kublai sibun.